niasing singer denarong ningkan esekpen sokpi sokroi asai dengpon. Karbi Hills life abirta ningkan isi kichogar ni katanon pon. Kardom pini pranta mabirta longpen ni sami promila timumpi non birtang tampen archponitha. Mahamaya constituency ki parlopon chaiterona romikar niasing signaratup non poanta hakopen arona ki claim bom wang bomsi pining let hota ningkan isekpen sokpi sokroy asai ki claim pon. Hakopen ki paron pona jutang ajahaki vireta sonsi dobomlo sita chaitera narong amikar niasing singer alang niki denarong cases anathu sita chipaduk pigabang phu anparta riso nimso ronga jalong sita lunbari malunalong kangsaiduna bangphu aki hai niasing singer alangli hakopen ki paron pon ajutang jini donsi non puanta rimvetlang lasonsi alangli adonara tumpen jengtoy jengnisi alangni matijonga chiklo inglonga riralong juboga sok nongdamsi non jangmi pho chiklo anki alangli kachotiki asok hempuran kachiwanchi aphanpura alangli tum karbiaron pen ingthumji jimtimalong ansita share clipon labangso selaki chorim chobi achikama ase sita ar clipon si inglonga rit pen hem an sok chiwan si karbiaron ateng an pachoksi hem sok puru along sok chithap mate chirim chebi pon longlo lasonsi alangni to maning kang sita claim pon verji pusi nang pujini dun denarong pen rajipe Karbi Daily News. Difu Farmer Growth Center along Karbi Hills Life News Channel ningkan isi kechok arni ingsamjin lapen aliraron pen katalon pon. Karbi Hills Life abirta CEO Mongol Rongpi ningkan suri hinira ingkoi jangmipo narkep arni pen Karbi Hills Life abirta mate News Channel amahang patheponsi birta pachithak ponbom wangbomlo lasonsi pining ningkan suri hinira ingkoi rai isi jangmipo narkep arni an Karbi Hills Life News Channel ningkan isi keplengarani talon ponsi ningche parongsi ningkan isi kechok arni ahiming thanpon labang so katalon along aluhi sarpo laki kangbura singer lapen district press club president dikonto deron lapen kiri ronghang editor sampri kimi lapen Rajbir Singh DY365 Difu correspondent Anparda Lunsepo Mondeso Rongphar Lapen Karbi Hills Life Abirdalong correspondent Akortia Tumsita Chitong Dunsi Ningkan isi kichog arni RDP Dun pen ing samjin pen pachun pon Lapen Karbi Hills Life Abirdalong pen best correspondent anong e laki aki hai jirsong tenang lapen en korai hin pen kachipadok lapen kithega bang phiatoma phansita Karbi Hills Life Abirda hin pen archuponsi nong e pachirpon. West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Pen Kahilo Kilometer Inkoi Badona Asarthi Rupsing Khamsa Maker Ramsing Khamsa Penator Sing to Katharpi Kachubocha Hentum Toviaja Porpai Krisila Chitima Formula Mecho Dead. Birta kilong duna tingki Ramsing Kramsa pen sintu ingti Katharpi asomar so pin so bangketom so arlo banghinido West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Town pen kahelo kilometer inkoi badorong sopi amreng constituency ki parlo ajo porpai krisira chitima pormolo koson benoni ahemarit mecho det pidetsi pangjur pithangan pinlo hemme ki chopon kadu kawe pangrum pet lak phoso se aphaidoji rong isi thurpak makeup amep jiaphan bor i piglosita undetlo pusi Ramsing Kramsa sopaklenga bang pherangkia thingno ningje Tovia jo koson penoni hem hong pharla long pen me thurvramat hem humni hempi hong pharla me chodetlo hem me ki chwa hut ha phusar phisar pen kibia hor mo anta choetlo lasonsi ser rup no thengpi chor thom chorni chodetlo sok mon pharu abad doji kedo ahemalo pe ri bike discover 125 trolley voyatum school document me ki cho bama hot phone document kacheria hodamat alang liephan ari me chopon detlo voter id pan card aadhar card school certificate anta me chopon et khangjanglo pusi Ramsing Kramsa supi pherangkia thingno ningji koson peloni kopai kelang no ajok ajopor phai khresia chitima pormolo me chodet lasi man kido team karbiano akiai cm tuliram rohang rada phan kera vera bangphu alangli nangra vektha lapen nangra vek popusi ning thelo pusi pherangkia thingno Ramsing Kramsa supi akibi Lipson Kramsa pen chuningri
Kopai ke langno tuwi mi ki chodera hem tumphan Karbi Autonomous Council akhiai CEM tuliram rohang lapen MSC Rina Terangpi alang litum ravek tapusi sarkari gaubura nihang tiso pen chuningri pherang kya thengno chuningri pon dongka mukam pen dikanto terang Karbi Daily News Sadgaon PWD IBL United Tribal Organization Assam pen pherang ki amai kangni Tribal puan ki chinghonangji chethar chehep nangni pusi lamthe paklang pon United Tribal Organization Assam जैसे मैं UEOA CH बने तो अपन सी रोंगाली बिहु मते अपन सो असम अदान का छठान नाई रोंगाजे लो सो रोंगाली बिहु का काम तारा देखो मते तारीख शख्सी अनन में अलग ली है बांके फो अपन कुतुम दामसी अलग ली पेन इंथुर पेन अलग ली फांग पेना इंचेक लो लापेन किजुन बंगाला ली फांग आरे इंसान एक सोतेkan लो लापेन किजुसी अलग ली फांग पिस्तौल पे क्लांटे फ्रांस तमे nang armud dajit losom ke kan do Karbian long ke do alidar do garo boro tiwa pen chenglok dak do tribal stoman sami itu pakai so dak pen pinrem lo lapen mo kevangia por sami labang so agotona mo lasom kaheno dak asai ka pachoklen mo de jia phan ni to administration alang le phan kerai kom jia phan ni to pen chuning ri pon Nijang Karbiang long ada por phai sirke bapor United Tribal Organization Assam asong pen pherang kya mailong kachitong General Secretary Bimol Be Jain Singh Terang Bikram Sangma Lapen Ari Sangho tum pen sitami nangjidong dunsi pini jangmi ni phai sirke barni inglong aso atum kisung ke phalang pajir midun anchata kalisi anpar da kidam tangarni United Tribal Organization Assam akong jonbang aphan jangmi troxiarni ajo por phai sirke bapor molom Bongaigaon Mission Compound Ward number Sirkep Helipen United Tribal Organization akongchunbang Marcos Basumatari aphan kether kehap Lapen Marcos Basumatari abang ni phai narkep arni Bongaigaon Police Outpost along alang FIR pidam tanglo lasi lapusona bang phuaphat puloti langding nangni Lapen nep ingnang ben bisar wek nang jipusi Bimol Be United Tribal Organization Assam General Secretary pen sodak pen pimrem pon dongka mukam ben dikanto terang Karbi Daily News Pina birda bangke lapuan si kang tonponiglo domi thakmi kurang thu